Adda kami Manen KARRUBA with your Manong Jun Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor Para iti talong oras sa napuan panangipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit, kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken Biag, Dito'y lang 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamid. Ada kami, Manen nga FDG, amang liliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. It's October 14, 2018, KARRUBA. At may sama na po nga presentasyon din kayo mga gan. Ken mabuya. Ito lang nga po kasamitan nga radio station din tayo. Cagayan Valley. Bueno, dito'y entire lubong. Kung naman lang ina na po ta. Siyempre, we are being viewed through Facebook Live. Ayan, kat nalabit malmal daw na kita dito Facebook. Tapi may sak dito'y screen to ta, takadwak ito yung kasla di na kaya ti agtugaw. Awan apo ni John Mark itatang kanito nga damdama lang ba si tapo ket sumangpet isuna nagapos sa jay to gigaraw ket on the way isuna ni nga may sakbay lang. Anyway, anya man apo tiraramidin niyo itatang kanito ag maneho kayo man agbibiyahe north to south kada kita dita palengke bueno iso amin na po nga paset iti balay agin in kastalaon ay ayan na yung bag nga pangal daw ket talong oras ng kakakadwa KARRUBA yan with the songs of love and life dito lang apo Sweet Radio kat ako jaksamo masurutan nanti ag programa nga may sa tanagrigat ngem orino kasta padasek latta apo iti ag programa kadagiti manariman nga online naimba nga pangadaw yung kabsat Nelly Mariano apo ka taradyo mo tan ti paandar mo hanga dito Facebook and of course Manang Elisa Yadaw of Hawaii is watching and agor katakit man din naka-online aduba ni kabsat Devora Serdonia Batara of Quirino Isabela nga dandanin agpa-birthday kinilakay na into November 2 ayan advance happy birthday keng kakabsat. And of course, adding Ella and ni Manong Alex Adukol of Nueva Vizcaya kat online batisuna. Naimbag nga pangal daw kayo amin. Kaya kadagito'y nag-text kada kami. Ngem sakbay apo nga itultuloy ko, ti bumasa. Agor ka mang kita ang paitison natang mabaling ko nga kansyonan nga may maisak. Apo, dati launay ka, may maisak tatakat. Medyo makapaikawa. Kita man ti sonata. Dating rod, para kada tayo amin, Ilocano. May maysa. Di kantua malipatan, pusok ti kinayawam, oray no kaano man, sa dinuman na dumanunam. Adun na babalasang, tinak na sarakan, ngem awan pa'y tinakita, akas kan ka ti kinapintas. Isemua nakaay-ay, ada ay kanday takalin mo, aglalo nu'y paludip mo, tama-tama kas bituin ko, tila engi daw dawat ko, baring nuwag sarak tanto,
uray laeng no dakulap mo, tinak maalamano. Good afternoon, good evening, Josephine Valdez, Ismael Marcos, and of course, ating Jackie Madige of Hong Kong. Tunggal parak may maisak, Adda ka na sirsir matak, rugyak met tindagara paap, akas tayada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, siyak met latatay panawam, urayak tumanen asugliam, tirak sakuan at tunday. And Luis Santos, good afternoon, and she's watching from Riyadh. And Sonia Cabaro Cavilan, Ray Ortaliza. Semua naka ay ayaw, ada e ganday taklid mo, aglalo nu'y paludip mo, tama-tama kas bitwen ko, tila engi daw-dawat ko, baring nuwag sarak tanto, uray laeng nu dakulap mo, tinak maalamano. Panak may maisak, Adda ka na sirsir matak, rugyak met tindagara paap, akas tayada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, siyak met latatay panawam, urayak tumanen asubliam, tirag sakuan at tunday. Tunggal panak may maisak, Adda ka na sirsir matak, rugyak met tindagara paap, akas tayada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, siyak met latatay panawam, urayak tumanen asugliam, tirag sakuan at tunday. And Kapsat Nelly Marian is watching from Nueva Vizcaya. Good afternoon kata kayo amin dita. And of course may adding Celso Cruz dumaling. Di kantua malipatan, pusok ti kinayawam, oray no kaanuman, sa dinumana dumanunam. Adun na babalasang, tinak na sarakan, ngem awan pa'y tinakita, akas ken ka ti kinapintas. Ngem awan pa'y tinakita, akas ken ka ti kinapintas. Okay, ditang rata mo ng sonata na pauluan sir-sir mata. Ayan. Kita po, nagrigat-lakit may sana po. And Doruelo Rivera Ferdinand, ayan, is watching also together with Edwin Merculio. Kanana yung bangal daw yun, dita uncle, watching from Riyadh. Kanana. And of course, Robinson Viernes, Bermudez is also watching. And Peralta Pau, and Pau Peralta is watching together with Blessy Valdez. A blessed Sunday po, watching from Bahrain. Kunan naman tikap sa tayo. And Rogelyn Laureano, hi po from Fotan, Hong Kong.
Together with Lalang Buado Padilla na imbag nga malam yung Manong June and JM ko na ulit ka po on the way pa laeng ni John Mark from Tuguegarao City. Ket sabi ko matamasambot na po iti may kadwa nga paset ti programa. Ayan, ket ni Kabagis Ella Martin also watching. Edya mo lang po Hong Kong isuna. And Neria Pascual watching from Kuwait. Kung na naso talaga mat po nga na dumadu mga paset ti lubong ti paggapuan ti Ilocano itatanta nakad adon na iwarasan. And Doruelo Rivera Ferdinand na imbag aldaw mo Manong June. Pabati naman po kami family Doruelo sa Santo Domingo, Quirino, Isabela. Pabati mula sa United Arab Emirates kung na nadijamit isuna abroad po. Together with Robinson's Viernes Bermudez pa-request ka na DJ Lala nga sinunlag yun. Thank you Manong June and JM. And of course Kabsat Manang Maria Peters is also watching. Good afternoon. And Elvira Kabukana kan adupay. And of course Manang Rosvi Padua is watching. Ayan, ket adda kami idikalman sa Jay Jones, Isabella. We celebrated Manang Celi's 70th birthday. Ayan. Na-miss you apo DJ fun and dances DJ together with the tears apo talaga nagadong sangsangit dagiti ng kablao kanya na. And once again from the 4-decade duo Manang Celi or awagan dati Celidonia. Ayan. Happy belated happy birthday kengka. Ayan, nagragsak di kalman talaga met. In fact, dagitay kabagyan ni Apo Mayor ket pagsubsublyan da kami itatangal daw DJ Jones Isabella. So damdamabasit around 5 p.m. adita kami Apo ayan ni Mayor Yudita Jones Isabella DJ Balayda. And we will be singing for her on her birthday. Ket no makaya na mi Apo patin tunog bigat manan iti agsapa sa Jay Stadium. We will be there also. Kita antoy the J schedule no kaya pa. Talaga mga awan sa starting ti 4 do apo nga agang ampayag ti na dumadung nga paset ti Cagayan Valley. And very thankful kami with that. Ayan, so once again, good afternoon Manang Maria Peters and Ima de Guzman. Hello po mga idol watching from Qatar po. Pabati nga po mga family ko dyan sa Ramon, Marzan family and sa asawa ko sa Steve de Guzman. God bless mga idol ko na dita. And nakadupay di text. Agur ka dito text line tayo. Of course, our official text line is 0915-071-3686. Natati kayo po nga padanon nga panagayo kadagiti ingungutin nyo ti biyag. Hanlang nga dito agiti karno, di kadagitay sarita pa nga nasasamit. Mabalin nyo nga balik sa po nga income iabkas para kada kayo. Nga road ko na dito text line na yung unay nga aldaw tayo Sir June kan JM. Kaya't kuman nga kablaawan dainang kolorena antinaning apong ko nga miro madama nga mangal aldaw kan kantaan nyo madaday sonata nga adda akong biagko kan sabon nga paborito mo dito por 3 poblasyon Ramon ken i-dedicate ko kini uncle ko nga gurka Julius Lulukisen nga madama nga agaw aware ti ubing nga naalikutag. Kablaon nagapo kini Buboy Toledo, FDD Fun Forever. Salamat po. Thank you. Agyaman kami man apo kabsat. Apo talaga mo nga ni Julius full time na mo ti agaw awiran ti duwang anak nan. Lalaing ang balong. Gandang tanghali po Kuya June and Mac. Pabati kami dito sa Libertad et Tiague, mga sirs. Lagi po kami nakikinig sa inyo. Ang gagaling nyo kasing kumanta. Pa-request po ng baby kinineneng o yung Inkaman. Wait ko po. Ako po si Ivan Manzano. Thank you so much kung ni Ading. Okay, we'll be doing that later on for the minute. Apo, sa matik amo kantaan dagiti tatang solo. Medyo maikawak launay taawan ti ag second voice mo ag first voice. Kanayon ngamin nga sakti second voice ko. Tatatangay awan pa mo di kadwa. Agor ka kita man ti mabaling ko kansyon nga may sa ati pala. Okay, para ka kiti mahilig ka po iti salamagi.
Nagsabong ken ayat ay paytigasa, nagsabong ken iliw datu ken riga, awan laeng mauray kunga kasim kaniyak no dilaeng talang mamabuybuya. Manipot pa'y idisikat ipimanaw, binil bilang putipet sa tiinaldaw, sa nga pulo ketaluti mabilang itimayo, simang pet kabyag kungam siyak nilipat mo. Ala bigbigem man no siyak matladay di, ingka inay ayat yadu akarkari, agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi, daydi ayan ayat ngayong kapinerdi. Nagsabong ken ayat ay paytigasa, nagsabong ken iliw datu ken riga, awan laeng mauray kunga kasim kaniyak no dilaeng talang mamabuybuya. Manipod pa'y idisikatay pimanaw, binil bilang kutipet sa tiinaldaw, sa nga pulo ketaluti mabilang itimayo, simang pet kabyag kungam siyak nilipat mo. Ala bigbigem man no siyak matladay di, ingka inay ayat yadu akarkari, agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi, daydi ayan ayat ngayong kapinerdi. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi, daydi ayan ayat ngayong kapinerdi. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi, daydi ayan ayat ngayong kapinerdi. Okay, kung na ito official text line tayo, Sir, good PM. Pakikirit man dagiti kakaduwak nga gububura ti balay, iti Kirino. San Leonardo isuda makmak, Ingo kentay na singpet nga bagat ko, isu ni Jeneline Ramones ken kastama to'y barok dita kawayan, isu ni MJ Soto kastama ni Sir ni Apo Kapitana Tisay ken aminen nga babaen na nga barangay officials. Thanks and more power to your program. It's me, Sir Nolly Boy Soto ti San Leonardo Aglipay Carino. Pa-request man iti kanta nga antisuping nga isagot ko kiti aminen nga kinablaawa kastamat kanyayo, Sir. Kung nanala ito'y texter tayo. Thank you very much, Abo. Kada kayo dito Aglipay. And kung nanapay iti text line, naimbagal daw mga idol, mangikanta ka man ading JM Dilapsang Parity ka anakak, nga iyam amok to kanyam kunana apo ni Maika tatoy bagyo nga bimbisita. Thanks from fans. Nako, I wish ay dito ni John Mark no mga ganada ito'y imbagam nga iyam amoyo kanya na apo nagadon ti babae nga niya sa city ko kini John Mark naman till now hampay nga nakasarak piman iti pakaibatugam ti puso na kita enten to into no sumarsaruno pengal daw barbaring makabiro kan ti mga awir kanya na. Kung nanangaro dito ay hi Kuya Jun, greet ko man dito Ranyag ni Cardo Katkat, Kian Ringor, Junior Begang,
Katit Banyaga from Boy Manuel ng Nabuan. Song Balka, thank you so much, Apo Kunana. And here's another text message. Manong John kan Manong JM. Kung ako, ubing siguro dati, minanong dani amak. Kablawa Manila kay ko nga awan sa bali, ano din ni Nilo, kantay doang anak ko nga ni Pinong, ken ni Maria. Siyak manong ni Tusang, dito yung Sentro Ramon. Tusang ko na naman yung isang. Isang siguro dito ay minutusang nga talaga. Dito yung Sentro Ramon, ito ka rin naman manong dito si Siwit, Orayak manong kuna na ay ha. Ay kataksang gasat na ni Jan Mark Timang kansyon ka kita ha. Ang kumukha nga padasan, magkakamaliak dito ito ta. Pagkrit ko nga po mga kasama ko dito sa bahay na gumagawa ng project ng aking anak. Request ko po yung sabon. Thank you po from Gaspar Family. And of course, nagit yung mga aditi Facebook, kung ano ito ni Kumare LV Baldovino from Hong Kong. Have a blessed Sunday po mga idol, kumpare June, Ken Balong, John Mark. And Ami de la Cruz, nice to hear you guys for your beautiful voices. Makababang Arti Barukong. Say hi to everyone from Canada. And Cecilia Kawili Dumlao says here, Kuya, pabati naman ka pamilya ka J. Isabela, ni tatay kong ni Clemente Kawili family, Ganado family, Dumlao family, Garcia family from Bahrain, and Josie Borgunyo says here, thank you so much gayam ading iba ng kuwig mo kada kami. Naimbag nga malami yung Kuya June ken JM, pa shout out man, FDD Hong Kong chapter nga madam mga kakaan ti pangaldaw. Enjoy your dinner. Ay, dinner kung naman lunch. Kada kayo amin dito Hong Kong nang nangrunay kini presidente tayong permiti regtana. Po, kastoni nga pa nagserbina. No, adalang kumati eleksyon dito sa Pilipinas para iti presidente mo dito ibutos ko ni ading Angie Ragual. And of course, iti vice president dito ti Hong Kong chapter ni Kabagis John Lenian nga hanunay nga mahilig iti politiko. In fact, isugo na pa iti makaamu ko dagiti do mga kwata nga paspasamag dito Pilipinas talaga mga abangan na launay. Ayan, bangal daw yung amin dito. Hong Kong, kaya mangkita manen iti sonata ate oray na may sa kag kumanta aklat ta nya ngay ngarod iti oras KARRUBA 30 minutos kalpasan ti tengana taldaw alas 12 ket madama kayo ti programa na balwan Adda kami manon dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit. Philippines has a great history. According to our geography, Manila is the capital city that is known from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apari, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon. Then down to Visayan Shore, famous with sugar, coconut, and corn. Ay, Cebu, Mactan, Mandawi. Ay, Bohol, Samar, Leyte. Ay, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. And now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis,
and the three provinces of Davao. Davao Sul Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Ay, Philippines has a great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Ay, kasal sa luyutak ang may isa kanya kay ngaro. Like, napayag paimot. Isa sang pa DJ ka partner ko ni John Mark. He is still on the way, KARRUBA, from Tuguegarao City. I just don't know. No, ayan na isunan. Anyway, keep safe. Keep safe kada kita agpapaawid. Manipod po Tuguegarao. Da kita padak ng empleyado ti LGU Ramon. Nga napandita na dumadong mga pagbasaan dito Tuguegarao City. Baga manlangan ti po no nga napan nag-exam di civil service. Ayan iso nga talaga amat nga pinalubusak nga nasaya ti John Mark. Okay balong, you try your luck. Baka no dahito yan ti panahon nga may pasam dito civil service. Ayan, kada kiti iso amin nga agbibiyahe, especially tay driver da ni Johnny Babes Mansano. Ayan, alwadam teg maneho ha. And of course, good afternoon to my ninang Tessie Goliava of Santa Maria, California. Ayan, she's watching. Thank you so much for being a part of my life, ninang. And Raquel Castle is watching from San Sebastian. Diklamon o aping amading agdingding agtiradyo na ito'y principal. And of course, to Kabagis Lani Toledo Salcedo, napudot amalam Kabagis, iniyapang kumapailaang ni Sister Juvita iproksina pailaang na Mac, nabayagan na panahon nga haang ko ng gan, tinabintas nga timag kanlaing na nga kumansyon ni baga mo. But, apo Kabagis kaduan na mo, at ayan, iso nga may sak nga nabati nga talaga, no choice. Aso nga alunu sa ilatan. And of course, Binibining Pilipinas candidate number 4, Miss Consuelo Ganer Bulataw is watching. Ayan na, talaga mga limawan ti Binibining Pilipinas data kalagay post na iti Facebook at casual attire pa lang. Ayan, good afternoon kabsat Consuelo, together with your husband Bingo. Ayan, kat sabi ko mata awan ti mga awis keng kang umin-inom ta amo nga madim nga mapabain ng dagita kagayim mo kat isong lik-lik ang pala ang ti makikayam tanong ka uminuman narigat ti madalab iti may kaduang daras kat dagiti pa ito mga ket na kumablaaw Nancy Coloma Pascual Rodriguez na embag aldaw KARRUBA from Hong Kong, and together with Cesario Galisa is also watching from Hawaii. So good afternoon Kenka. And sino pa yada gito'y LJ Sawit Fernando. And Marites Fronda Dorigo is watching. Marites Fronda Dorigo Marquez. Awan ni John Mark ko na dito ay talagang awan isuna. Kat de fiesta jing kablaawa man amin yung taga barangay Arwas family de fiesta kenda gajay adjay San Agustin lawag nga ni Christian Miranda nga may sa akapisi ti pusok para request man dito Skyline Pigeon po kuna na to. And sino pa adudan apo nga ni Marivic Luis is also watching, and Cecilia Kawili Dumlao thank okay naman po ako dito kuna na. So yung atikat katungtong na to. And of course, na Edeline Kalimlim is watching. But wala yung kanyang tan. Sagot kita man. So damdama itultuloy ti apo ti kumablao kada kita dito Facebook. And please feel free to share my video kung may sak. Anyway, dumting damdama di kadwa kito yan, I'm sure. Kat kung ano to official text line, happy listening sa family Dakanay dito sa Rizal, kan happy birthday sa pamangkin kong bangad ni Axel Dakanay. Request ko man dito, Inkaman, it's me Erwin Dakanay, thank you. Baka kung masurutan nga kantaan, ta second voice na kairwama dito Inkaman. Okay, Uncle, pabati nga po ang papa ko na hindi tumatanda at gwapo pa rin na si Roger Dugilan. Nagmamahal Ronald. Pa-request nga po ng Sukisok. Salamat, Uncle, from 8197.
And may sabay, impangal tayo Kuya June and ating JM. Kablaawan na kaman dito Ranyaga. Dagolen Bayo. Dagolen Bayo. Apo mi at Sina Darrell. Trizel. At Ruben. Apo nagliga nga basaan dito yung shortcut nga text yo. Na makulit ko na napaplay man Jay Sabon coming from Nora Bayo. Datan. And ado pa'y apo iti nag-text kanya. Kagur kata kita aman. Ang kutulakit di mapindan. Wait a minute. Hindi bagot ko ito nag-text. Rojas kamin. Tadakan mo Rojas and the John Mark and so in a little while. Adito ito isunan makadwa tayo malaang. Yan. Keta anapayati mabalik ko nga kansyonan ato ikuti ko na ito. Okay, here is isam. Medyo ipukaw ko basit ng ato ti pitch na ato. Para kiti nakaisam itatang kanito. Aglalo kiti kakabsat tayo nga dito balasyo taaw. Isem mapakabiyagag pangmumuray dagito'y matag Taisod makaangkas mangliwliwat huy kaunggag Isem maduti sawen na Adda isem mamakagura Adda isem maray awen na ka Adda isem pamagustukin ka Uray adamin kaniyak arigat Uray pa'y nuwag pupong tutak Uray pa'y nuwag paspasong nudak Nuwes man nagriknak mapagmayat Isem Umisem ka man biyag ko Lawlawagam tuy baro kungko Ta isem mo Isud mangay ayo Day ti pusok natnuan tilindo Isem mapakabiyagag pangmurmuray dagito'y matag Taisod makaagas mangliwliwato'y kaunggag Isem maduti sawen na Adda isem mamakagura Adda isem maray awen na ka Adda isem pamagustukin ka Uray adda aming kaniyak arigat Uray pa'y nuwag pupong tutak Uray pa'y nuwag paspasong nudak Nuwas man nagriknak mapagmayat Isem Umisem ka man biyag ko Lawlawagam tuy baro kungko Ta isem mo Isud mangay ayo Dayto'y pusok napnuan tilindo Umisem ka man biyag ko Lawlawagam tuy baro kungko Ta isem mo Isud mangay ayo Dayto'y pusok napnuan tilindo Isem Umisem ka man biyag ko Lawlawagam tuy baro kungko Ta isem mo Isud mangay ayo Dayto'y pusok napnuan tilindo Isem Umisem ka man biyag ko Lawlawagam tuy baro kungko Ta isem mo Isud mangay ayo Dayto'y pusok napnuan tilindo
man lang ti oras aya pagbiit 18 laangan apo nga minutos kasagbayan ti alauna iti malam kaya siyempre madama kay pelatang dumdumngag dito pagayam yung Manong Jun Seriales nagmaymay sa itata dito booth ngem siyempre patpadaan ang tadi ka partner ko nga agkapupay sa jay ito gigaraw katadita ka norohasen so iti mabiit akan ito may sa oras pa sagbay nga sumang bunsunan to anyway once again good afternoon kadagiti kalulukat na lang nga po iti radyo na sabi ko matay tuloy at dumungag oray may sa dito yung istasyon kakuna ng order text line na yung bagal daw KARRUBA kablaaw man dagita kagayem ko nga ni Timothy James apo dagiti nga nagnagan launay nga compound ka talagang ipapasa di agsurat iti note papel no kastoy ka ati didog Myth Baltasar aka Popoy the one and only child apo kita man of Kagawa Jefferson Baltasar of Tupac Jones Isabella Ernesto Macleod Jr aka Etong of Plari del Santiago City John Alex A. Tagyam aka Chef Boy Logro Taisuti Tagaluto mi dito'y apartment kablaawa mo Sir ni June ay Sir June dagiti gagayem ko dita Ramon Isabella kan dagiti LG Ramon employees nga nag-take ti CS exam itatangal daw hapo may samot. Good luck and God bless. Thank you so much KARRUBA kung na din naman imbaga no si asin no iso na nalipatan namat. Anyway, no si asin no kaman. Thank you so much for texting. Kat may sabay nga text message ko na dito na imbag aldo yo ito estasyon kablaw man ni tatang kong ador nga ag birthday tata kan dagiti titok nga madama nga umin inom it's me cutie pie in Aglipay ko na naman. Parang cutie pa yung aglipay. Meet si Ann Soto. Pa-request man datay kanta nga sabon. Ay shampoo lang. Tiyadad to'y apo tata. And good afternoon po sir. Also po all the people of Barangay Mabini, Santiago City. Attend po tayo ng SOBA or State of Barangay Address kung na dito ay sa ulit na po kadagiti iso amin nga taga Mabini kung na to attend po tayo ng State of Barangay Address mention Barangay Captain Agapito Castillo together with SB Michael Narag, SB Ronolfo Quintos, SB Ernesto Cabato, SB Jerry Huit, SB Aris Barrientos and SB Joseph Cortez and SB Dominador Fragata. Ayan, siguro sangguni ang barangay dito ay hanggang sangguni ang bayan. Maraming salamat po kung na dito. Ayan, thank you so much po for that information. So, dito ay karbangan tayo po nga mga gan. O nyaman di mo pasamak tuwan nagti barangay ay kat intay kumamat po kitaan no nyo nakapanan na dagiti nga punpundo no nya dagiti proyektos apo nga sumaganad wenno nalpasen 100% accomplished kung kunada wenno dagiti sumangbay to nga grasgrasya inte ko maapo amuan tanaw hanga tayo nga agdamdamag latatipada tayo nga tao si tayo mismo to apan si tayo mismo ti apan kumita apo dagiti figures nga mailan nadto ken dagiti programas and proyektos pa nga mabalin tayo mga suportaran so that's it. Kada kita Barangay Mabini, good luck po. Kahit ko na naman dito yung text message na nagsanga pang nagdingdingit kada kiti welder dito yung Badong Welding Shop. Request ko man dito ay Mildred ko na dito. Sa bagay mawali na mo tapo ag patukar iti studio versions na kiti kantami ta siyempre pag ininanak patukar ang orda ta maulawak Mildred as requested tapno hanamot uni mabanog nga agkang kansyon nga may maisa so dahito yun nabo datay sonata studio version para ka pa yung amin si kantay kapintasan tanaglabasik day tarupam iday mo anaahitan sino katampi na ugedam buok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan tidakas nahan nga nila kay mo tiin ka isagsaganaan aanmet nga tay makibibiyang no iso ti pagragsakam oray pa'y amin ken kakit na yunam sa ngulikod pa ekstensyonam angem kumay sardeng mo kuman talakay mo alipliputam ta iso tinangaklon kanyam idi bardang isit kapailang ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred
Unak no tay ka din ng nga asawa tiin ka ipatpateg at dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Hello mga idol, pagritman ni ipag ko nga Diyosa Gaseta, kini ading Junjun, kini ading ko nga naggwapo Noli Gaseta. Gaseta family, Agustin, kuna na nasuli. It's me, Nerissa Gaseta Ferrer from Sinili. Thanks sa mga idol. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro santig-tignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka din ng asawa tiin ka ipatpateg at dalagarod ken kandi ka payla amarmarne. Si kantay ka baknangan tiladat pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online puro selfie karga na ta timeline kasano nga tamit tay pamilyam dimpay pulos ang mapagserbian kasta lang rudan iti ubram balang kantis kanto pailang manang kuwad da pay oras mo at anangin day tabiyag mo maan anuno nangisit kudil mo wenno narasay takid kiday mo inapateg may satlakay mo tay nangaklon ken kat si bubuo papudawem day tapuso day tapintas anapudno papudawem day tapuso day tatpintas anapudno. Okay, that's a studio version of the song Maulawak Mildred nga isun aputi numero 1 nga sonata nga oras sa dinuman aputi papanami isulatan ti kanayon nga i-request and it sounds funny talaga mga makapaisim no duma especially DJ panang i-describe iti klase iti babae tatang permiti pa nag postura na and it sounds funny but kung naapo dito may isang pagayam ko nga pastor from Rojas Isabela kuno na apo nagpintas ti lesson na dita nga sonata although it sounds funny kuno na nga talaga kasi nga it's a novelty song at damot apo iti kugtar na di ending na nga mabalin nga makariing kadagiti pampanunod dagiti babae nga sabali ti ubraan na iso nga inusar na pay na minsan na po DJ kapilyada kanunga nang tad iti homilya when homily ta napintas iti lawlawatan na kita man lang oray no na maulawa Mildred kung kunatiyo pero napintas ti linabag na nga tuloy iti bumasa iti text messages. Good afternoon kuya, pabati man ni Sir Fred Bartolome nga agdindingag dita mabini Majesty mabini Majesty. Request ko man that they kantam nga Lana. Thanks. It's me, Melo Groyon of Ipil et Siage. Lana. Sino nagkanta di Lana ya? Siya ka di. Malagipon. Hi Uncle, pabati nga po. Ay nalpas ati tatayan. Hi Uncle, pabati nga po yung pinsang kong baliw dito na si Jeff Perante. Salamat Uncle. Okay, liklikan nyo kuman, ag WWA po iti text, agpalikod no ka, imbes nga isot sumarunong nga basae kon, mapantuman usuno di number 1 iso nga awanan, ang kumabasa nga dagos. Hi Manong John, greet kuman dito sa Arabiat ni Doming Dakel Bobot Unton, Makapulay, Billy Gagasa from Boy Satsati. Okay, and here's another text message. Naimbag nga malam kanyang Kuya June para request man that ay perfect I am baby girl ng Aglipay Carino Sheila May Soto na ko I get into na sumambot ni John Mark kantaan na to data and last but not the least ito'y text message ta umakarte man ti Facebook live Kuya greet ko man titalong anak ko isuda Ilad Katkat May ken di asawa ka ni Bong Cristobal it's me Jane Cristobal of Halag 4 kas na konak, umakarta dito sa Facebook. Ayan, siyam nga minutos lang nga apo, dandanin. Malpasan ti may sa oras, kita man lang pagbiit. From Mylene, good afternoon po. Pag-greet nga po lahat ng co-workers ko ng RAI Santiago, especially dito sa warehouse. Special mention sa supervisor naming mabait, Sir Jonel Mangantayumanong June. God bless always. Sana makaabot si Amak kananatay.
And ating mailin ni kanak ti discount, gumatang to dito iti full nga pang CR. Yadadahin. Amok nga isutila ko yun dito. And magandang tanghali po sa inyo. Binabati ko po yung papa ko na nag-birthday niya ngayon. Kung na 41 na. Pa-request po ng Mildred from Roger Dugilan dito po sa Purok 2, Pagrang Ayan, Ramon Isabela. Happy birthday king kakabsat. And naimbangal daw yung kuya, kablaaw man, dito Karrubag, dito Purok 4, ito Ranyag, pa-shoutout na rin, family ko. Family Ancheta, sa pa-request po ng napakagwapo at napakasipag kong father. Tagay ka no iti request na ay nagmaya man dayta. Napuko di Facebook live ko agor katakitaek no sino di kitoy. Paawid ko na dyan Mark adituyan talaga nga online iso na very nice ko na and gandang tanghali idol kablaawan man ti family Gabriel dito sa San Manuel Isabela. Ay agor katabiru ko maditi tagay takanta man amo nga mabaling ko siguro kantaan dito tata agor katabiru kanta dati tagay ito iso ti sumarunong kansyonak para kadagiti Adda iti kuhana pa ilang apo hangover na itatanga ka nito. Ngarod. Alawan mamarta kakon nuti malam may uminom ako uray tanal paskun ti ubrakon natarit patukon jay taltalon alawan mamarta kakon narwamakon nga aksad di kulambon oray no bagi mun takukumamon narwamakamat maturog balkon gemuray no bangking pagnakon japay amon ti ayan kong alubong di yula amon no apay tukul titingad ko tada nangiwat abakat ko tagay alipay pare tagay kayak pay makabigbigat pay tagay pangikat ko itiliday takas laman awanen serbik jay balay tagay alipay pare tagay kayak pay makakansyon akpay tagay ipapaskot tumagay tani bakit sermon na diag sarday Ay nog Boredak is watching. Good afternoon kay SB member Fernando Soriano Jr. Dedikat SB nga kapadpadak iti initial FVSJR. No siya ka Felix Visariales Jr. Isu na ka Fernando Valdez Soriano Jr. Ayan, nagpada kami nga. Isu na ka kanay nga nakatagay. May salang iti parikot kon taydak ka lang iwat ni bakat ko daytat ka po amamarta ka tadim panagsarsar dengag putputak madila mo amin ket madila mo isu nga arak lang di katukad mo alipay pare tagay kayak pay makabigbigat pay tagay pangikat ko itiliday takas laman awanen serbik jay balay tagay alipay pare tagay kayak pay makakansyon at pay ipapas ka tumagay
kay tani bakit sermon na diag sarday. Ayan, it is now 3 minutes before the hour of 1. Ayan ka... Nalpas si may sa oras nga. May sa dito yung kada umalaang nga. Ayan ka, alam mo dito kung tawag yung kablaw mo ten siyempre datay tatang ko. Tatay Felix Avalos Seriales nga dita Villa Beltran together with my sisters kuna kuma Annabel and Ate Jing. Ay suti mga aywan katakwada. Thank you so much kabsat. Ken bayaw bubo ti panang tartaripa tayo kadakiti familia tayo talagamit nga hang mapayadan dayta panagtunguyo iso nga kasta unay latamot ten apo ti ragsak ko nga da kayo ti nagbaling nga kapamilya. Thank you so much kada kayo. Ayan. Ken kadakiti kang anak adita ni Bigoy ken ni Jigo. Ket sabelo ko mata dandani romuar ti apo ko tayo dita. Ayan iso nga pagnapay. Pag napagnapay kadagiti kahita akaanak nga masikog dita. And of course, yung Villa Carmen ni katugang nga natividad. Ayan, nga agsapa pa ilaang ka at hadidya kayan. Dagati officers and members, senior citizen nga agpapapicture da kanya. Amo ikabilan sa souvenir program. Good afternoon kanyayo di tayo nang. Together with my anaks, plural dita, ni John Feliz, Jason and Justine. Kente kadwami ni Nancy nga Ricos pumalaod, pumadaya. And of course, a condolence to the family of Antimilia Iglesias. Mimana was suna apo tatay bigat. So kadagiti anak na da Ariston, Sunny, ni Luz, ni Boy, ni Hazel. Sino pwede kita pinanawan ni Auntie Milyata. Pagkigyanan na ni nalipata mo to. Hini. Ayan, condolence apo malipoti for the Kaduaw and Seriales Pastor family. Ngaro, dagsubli apo. Iti Adda kami manen kalpasan di sumagmamanong kanito.